Alo? Dobar dan, gospođo. Dobro, zapravo nije baš dan. Pa predved. Dobar sumrak. Da. Kako ste, gospođo? Dobro, hvala. Recite mi, otkud nas zovete, molim vas? Iz Bjelovara. Iz Bjelovara? Da. A iz Bjelovara? Da. A Bjelovar je Simpa gradić. Je li obilaznica gotova ili još treba? Obilaznica je gotova. Gotova? Da. Jeste baš iz Bjelovara ili iz Markovca ili negdje Hagnja? Pa blizu Markovca. A vidite kako ja znam, mi imamo video telefone, jel? Daj se makni tamo dok... Čekaj, daj čist. Ispričavam se. Mislim, Blaž ima super kuhinju, to mi je malo krivo, ali što ćete, jel? Da. Recite, u Bjelovaru vi živite kao raspušćenica sama žena ili imate nekakvog... Imam muža i dva. Imate muža i... Dva muža? Ne, muža i sina. Muža i dva sina? Da. Fenomenalno. Dakle, riječ je o 3 dana Opatije. Bili ste u Opatiji? Da. I kako vam se sviđa Opatija? Super. Daj, nemoj tam, kud tam ide? Daj meni tu krupnjaka. Daj mi krupnjaka. Gle. Ime vam je kako? Anja. Ante? Anja. Ančica. Ančica? An. An? An. Sanan? Antira. Antira? An. Ja nije čuo sam je on. An. A to je neko je stao na kabel između Bjelovara, negdje u Sveti Iver Žabno. Ne čujemo se dobro, ali dobro. Evo, dakle, ovo vam je prilika da recimo... Halo? Čujem vas. Anita se zovete. An. An. Anja. Anđa? Da. Anđelkica. Evo, slušajte. Dakle, ovo vam je prilika, Anđo moja, da... Ovo vam je prilika, Anđo, da pobjegnete od supruga i djece na način da izmislite neku priču. Dakle, ja moram ići... Imate neke rodbine negdje u Zaprešiću ili ovako nešto, da nije u Bjelovaru rodbina? Imam u Zaprešiću strica. Ne, znam sve. Dakle, u Zaprešiću vi kažete ovako, najprije nazovete strica. Kako se zove stric? Miro? Stric se zove Epero. Epero, dobro. Otno. Nazovete strica Otna, u Zaprešiću kažete, gle, ne mogu više. Brak mi je pokora. I onda, normalno, i ljubavnika imate? Nemam. Dobro. Onda s ljubavnikom normalno odete, dogovorite se na autoputu. Na autoputu se dogovorite nekom tankštali, nađete se tamo i odete na vikend 3 dana u Opatiji da ne zna ni muž, ni djeca, ni niko iz Bjelovara da ste vi s ljubavnikom u Opatiji u hotelu Admiral. Ja vodim supruga. Javol, što je rekla Javol? Vodim suprugovo. Borim se sa suprugom. Da. Evo, njega vodim u Opatiju. Ne voli on Bobana. Kako to je? Dobro, nije bitno, a ne volim ja Bobana. Evo, Anđo, sve najbolje, sretan put i to iskoristite da u vama opet se žena na neki način, znate, brak je jednostavno, sjetite se vas kad ste se udali. Davno je to bilo. Pa da, ali bili ste visoki, mladi, zgodni, puni života. Međutim, godine braka od vas naprave tabure. Zato vi sada sa ljubavnikom lagano, Opatija i fino za ruke, pješčane plaže se vodi. Znate, malo obnovite emocije, malo da u vama nešto proradi. Anđo, sretan put. Hvala lijepa. Pozdravite ljubavnika i u Zaprešiću rodbinu. Laku noć.